तामुलपुराव फिन हाग्रा मैदेरनि उदखार हाग्रानि मैदेरफोरा सुबुं थानाय ओनसोलाव ओंखारबोनानै थाद'नाय गैयै उदखार खालामदों। तामुलपुर जिल्लानि गुवाबारि ओनसोलाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दावहा सोमजिदों। साननैसो सम सिरियै थानाय मैदेरफोरा थांनाय हरनि समाव फिन खेबसे मानसि मैदेरनि गेजेराव दावहा जागायजेनबाय आरो जाउनाव गिख्रंथाव सारि सोमजिदों। ओनसोलाव हरनि समाव गोबां खहा खालामबाय थानाय अखा हाबाय थानाय समावनो मोब्लिबनि इन्जुर सिफायनानै मासे गेदेर मैदेरा गुवाबारिखौ गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों आरो हाग्रानि मैदेरा गुवाबारि गामिनि नारायण जुब्बा आरो अबला हाजंनि गंनै न'फोरखौ आबुङै सिफायनानै सिलिंखार खालामो। आरो मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान साखाथिनि गामिफोराव हाग्रानि मैदेरा सुबुंफोरनि धोन सम्पद खहा खालामबोगासिनो दं। आरो बेनि सायाव बिटिसि खुंथाय आरो रायजो सरकारा दासिमबो जेबो रोखोमनि गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। राति 12টা टाइमत एकला हाथीটো आइकिनि मोर घरটো सबे দেখা পাইছি सब भाঙি एकदम चूरमार কৰি দিছে। চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি एकदम অৱস্থাই নোহোৱা হৈ আছে। এতিয়া ঘৰৰ एकदम এই দুখৰ কথা। এতিয়া ৰাইজে আৰু চিন্তা কৰিছে এতিয়া আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা পৰিয়াল বুলি সহায় হ'ব বুলি এটা আশা ৰাখিছোঁ জনালোঁ। আজি ৰাতি ঠিক 12টা বজাত আমাৰ গৈবাৰী গাঁৱতে গাৰুবস্তি গৈবাৰী গাঁৱৰ গাৰুবস্তি গাঁও বুলি কয়। এই গাঁৱত তাৰমানে অকলশৰীয়া বনৰীয়া হাতী আহি পেলাই সোমাইছে। দেখাই পাইছে আপোনালোকে নাৰায়ণ চুব্বা আৰু অবলা হাজঙৰ দুটা ঘৰ সম্পূৰ্ণ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে। আমাৰ লগত ইতিমধ্যে আমি একেলগে বন বিভাগ আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে। তেখেতসকলে আহি চোৱা চিতা কৰিছে আৰু দেখাই পাইছে এই নাৰায়ণ চুব্বাৰ ঘৰটোতো সম্পূৰ্ণ এই তিনিখন ঘৰটো আমাৰ ধ্বংস কৰিছে আৰু অবলা হাজঙৰো ঘৰে ধ্বংস কৰিছে। বাচন